Dobroveče. Kraj je godine, ali mi smo odlučili da počnemo novi ciklus tribinski, zbog toga što smo već skoro godinu dana razgovarali o ovome. Dakle, Radoslav Bratić, pisac i dokument, a tribina, zapravo ciklus, naši savremenici, razgovor sa živim klasicima srpske književnosti. O piscu i sa piscem razgovaraju profesor Jovan Delić, Nemanja Karović, Sanja Vuković, Nikola Marinković, Pavle Živković, Milomir Gavrilović i Dejan Vojvodić. I naravno i vi, ako želite da se uključite, a i pisac će valjda hteti da razgovara. Nekako se učinilo sasvim logično da u vreme prividnog brisanja granica, u vreme obsesije neprestano novim, obsesije posjedovanjem, materializacije i kupoprodaje u svim sferama života, književnost nekako ostaje ipak mera stvari, ali takođe jedna vrsta književnosti, jedan broj pisaca se neprestano negde skrivaju, zapravo javnost ih preskače, a Boga mi to je bio moj utisak i zbog toga sam i rešila da razgovaram sa nizom naših umetnika, zapravo pisaca, i napravim neke dogovore. I kocka je pala da Radoslav bude prvi. I evo i čestitam mu, postoji akademik u Republici Srpskoj. Značajno je zbog toga što je to generacije pisaca koji su prokrčili mnoge puteve i zapravo bili su subverzivni u vreme kada je bio jednopartijski sistem, kada je trebalo izneti neke slobode zapravo. Oni su tad delovali, a među njima Radoslav, zaista subverzivno i u celoj priči domišljato kako reći nešto, ostati živ. A u ovo vreme sada mi se najvećma osvrćemo i čitamo svoje savremenike i neke uvozne priče i pisce, a preskačući celu jednu generaciju koji su temelj zapravo onoga što mi danas promišljamo i pišemo. Tek posle dolaze i Albahari i Velikić i to je cela jedna generacija posle, a danas nekako mi smo klasična, valjda narod oceubica. Tako da, eto, mi ćemo ovde razgovarati svakog meseca, naredne godine. Ovo je prva priča. Radoslav Bratić, da sad navedem, objavio je Smrt spasitelja, Sumnja u biografiju, Trg soli, knjige pripovedaka Slika bez oca, Strah od zvona, Zima u Hercegovini, poetičku knjigu o čitanju Šeherezadin ljubavnik, knjigu eseja i kritike Pisac i dokument i knjige izabranih pripovedaka Zima u Hercegovini, druge priče, zatim Najlepše priče, uredio je niz knjiga, niz edicija, dakle zaista jedan bogat život, kao i jezik kojim je pisao. I eto, ja moram da, pre nego što krenemo pre nego što profesor Jovan Delić da jednu uopštenu sliku, još 2 minuta da ukradem, razgovarala sam sa ovim mladim ljudima, da ideja jeste bila da različite generacije čitaju i da studenti čitaju naše žive klasike i da razmenimo tu energiju i zaista, jutro sam preko radija najavila, zaista je bili su radosni, rekla sam, neki koji su prvi put čitali, evo recimo Pavle mi je jutro napisao, uopšte ne znam što sam tražio da menjam knjigu, toliko me je zanela ova knjiga koju čitam, Zima u Hercegovini. Sjajna knjiga. Tako da, pa eto, tako da smo... Bilo prvo čitanje pre nekoliko dana, prvi susret sa Bratićevim delom koji mi je ostao neko pozitivan utisak. Drago. Tako da je ta priča, mislim, potpuno celovita i da smo na pravom putu. Profesore, izvolite. Pa ja stalno volim da sam ja ovdje suvišan i od početka sam govorio da sam podigao toliko dobre i kvalitetne djece koja su sad već omatorila i koji mogu biti izvanredni, koji jesu zapravo izvanredni tumači književnosti, samo ih treba na neki način afirmisati, etablirati i dati mogućnost da rade. Vi govorite loše o nekim godinama naše su godine imale, mi smo znali šta nećemo i protiv čega smo, pa smo se protiv nečega bunili, pa smo nešto tražili, pa smo imali neku nadu, pa smo, ja sam mogao od honorara u studentu živjeti nedjelju dana u menzi, pa smo imali student, vidike, dakle studentsku štampu, pa smo imali gdje da se afirmišemo, pa su me od prve godine vukli za ruku, već na drugoj godini daj piši malo za student, daj piši malo za ovog i onog, i od 69. godine sam ja zapravo u književnom životu.
tada sam imao 20, već nisam punih 20, ali ako sa 19-20 godina uđete u književni život, onda je to nešto. Ovi momci i djevojke imaju svi više od 20 godina, manje ili više. I ja mislim da je grijeh prosto da im ja uzimam i mjesto i riječi da treba oni da rade. I tu vidim još neka draga lice, ono tamo Milice Lazović koja je sjajna, koja ja nisam nešto previše predavao, ali malo jesam zakrstio sad u posljednje vrijeme, fino sarađujemo. Dakle, niz je beskrajno darovitih i ozbiljno obrazovanih ljudi koji traže priliku da govore. Ja sam zato mislio da njima treba dati šansu i da ih treba prosto pustiti da vidimo kakav je taj kontakt između te generacije i jednog pisca koji ima jedan opus već, jel? I šta ima od toga da ja ponavljam što sam rekao ili da nešto variram ili da tražim neki novi kontekst ili da nešto problematizujem, zna Bratić kako ja dišem, a ja znam 2 puta bolje kako on diše. Dakle, to je savršeno jasno. Vama ništa novo neću reći. On od mojih hvala ne može više da živi. Treba da vidimo kako ga čita ovaj mladi svijet. Ono što je nesumnjivo, to je da je Bratić zanimljiv pisac i kao romansijer i ja mislim prosto genijalan na mnogim stranicama kao pripovjedač. Kao romansijer je zanimljiv zato što su ta 3 romana, makar ja govorim 3, a rekli bi ljudi 4, recimo Radojka Vukčević misli da je Šeherezadin ljubavnik jedan postmodernistički roman i o tome piše tako, ali ja mislim da su Smrt spasitelja, ja imam ovo prvo izdanje ovdje, sam donio neke prve knjige prosto zato da biste imali malo neki nostalgični odnos prema Bratiću i Sumnju biografiju koja je djelovala neobično, ali koja je zapravo jedna knjiga modernog koncepta i modernog preispitivanja mogućnosti prvo pisanja o sebi, a onda te situacije koje je uvijek pomalo šizofrena, kad ste istovremeno i subjekat i objekat, kad pišete o sebi, samo posmatrate se, kad ste udvojeni, ali to je nesumnjivo vrlo delikatna pozicija. I naravno Trg soli kao knjiga koja je nastojala da sad dadne jednu drugačiju, pomalo i istorijsku viziju, ali istovremeno i da pomalo flertuje sa tehnikama lavirinta, sa postmodernističkim tehnikama. Bratić je pisac koji je vrlo rano objavljivao Borgesa i oko Borgesa i pritom uveo Borgesa također u svoj neki, kako kažemo, književni rukopis, književno pismo, ali on meni uvijek najbolji kad piše o onim užasima djetinjstva. Kakvi rani jadi u smislu zla koje čovjek pretrpi. Rani jadi su možda najveći zapravo rani jadi kod Bratića. I meni je Sutkiš i Bratić beskrajno bliski po tome što su ispričali jednu stravičnu baladu o djetinjstvu i pritom ta balada se podupire jedna s drugom, obe su lirske, a ta 2 dječaka su apsolutno različita i to su apsolutno različite knjige, različite miljeji, različite svjetovi, a imate jednu bliskost u patnji, u stradanju djece koja su siročad, slika bez oca i kod jednog i kod drugog i koja istovremeno imaju jedno osjećanje duga prema tom ocu i nepročitanog nasljeđa očevog. Kod Bratića je to slika jedne kutije, sve je stalo u jednu kutiju, možda i neki pokloni, možda i neke pare, možda i neki zavjeti, možda i posljednje poruke svome jedincu sinu. Ja došao sam na svet sa jednom lepom ranom, to je jedna Bratićeva rečenica, ta rana može se uzeti kao bukvalno kao rana očeva u koju će on pucati, pa će ta rana onda biti dvostruka. I to je nešto što po meni gdje Bratić dostiže vrhunac i gdje su njegove priče nešto što je neponovljivo. Zatim, dijete u zatvoru, taj vid paradoksa, da dijete traži spas u zatvoru kad se odmetnu, kad je otišlo od kuće ili nema gdje da stanuje, i taj susret donjeg svijeta i svijeta mučenika koji su tu prije njega bili i njega koji tu traži spas, to je nešto što je prosto veličanstveno i što je po meni makar sjajno i što treba isticati. Zatim, ta slika požara koja pomalo podsjeća na neke Bulatovićeve vatre, ali požar u kojoj gori ta kutija koja je zavjetna očeva kutija koju on ostavlja sinu
i nikad više toga kontakta i nikad više te što bi rekao, kiš kosti iz koje će se rekonstruisati jedan svijet, nema toga, dakle to je izgorelo s tom vatrom, taj požar je sve uništio i jedna životinja, jedna zeka kobila zeka koja je spasila živote u toj kući, u tom požaru, koja drhti na dodir, svaki dodir, naročito na dodir majke, i suze koje spajaju sve živo. Majčine suze i zekine suze su ono na čemu počiva svijet Bratićev. I to je nešto čime bih ja završio i meni se čini da je tu u tom otvaranju duše, da li preko konjske suze, te neverovatne zeke, ili preko majčine suze, sasvim je to sve jedno, jer su to suze koje su spojile svet. To su suze koje prosto čine same temelje Bratićevog pripovjedanja i otvaraju dušu. A otvaranje duše, već ćete vidjeti u Šeherezadinom ljubavniku, je nešto što je program Bratićev. Tako treba pisati da se duša otvara. Eto, Bratiću, ja ću te samo pitati, imaš li što protiv što će ova djeca da govore, imaš li strah prvo od njih, je treba da se bojiš, naravno, oni su svi, oni koji će nas pomlatiti i sahraniti. Ja sam rođen u strahu i živim u strahu. I pišeš u strahu, naravno, da. Toliko od mene, hvala. Hvala. Evo, ja ću samo pročitati 2-3 rečenice iz Smrti spasioca. Pomislih, pobjeći ću kroz neki tajni otvor, kroz vrata na nebu, ako nema spasa na zemlji. Danima tako, sklupčan u svom krevetu, pretražujem skrovišta i propuste. Proučavam slabe strane junačkih pjesama i još nekih rijetkih spisa o životu moga strica i spasitelja, misleći da ću se riješiti svih tegova što zatežu promjenom položaja tijela. Skačem i ulijećem u sobu s velikim ormarskim ogledalom neke uvozne tirne, čije ime dozla Boga spetljano i nevažno. I tako dalje, uglavnom svaka rečenica je zaista jedna fenomenalna fotografija, slika, gde god da se otvori, kako god Bratić se čita i postmodernistički i prosto sve vremeno, ja bih rekla mnogo. Dakle, Radoslav Bratić pisao. Kako je krenulo čitanje, prvo će Milomir i Dejan su ukrstili neka čitanja zajedno i neke priče i pitanja, slika bez oca. Tako je. Moja ideja je da vas kratkim prilazima upoznamo sa tom zbirkom Slika bez oca, koja je objavljena u Prosveti 85. a kasnije je to objavljeno 86. i 92. u Bigzu. To je prvo izdanje. Tako da će i moje izlaganje biti kratko i u skladu sa tom namerom da predstavim zbirku. Dakle, Slika bez oca Radoslava Bratića je venac od 15 pripovedaka, koje su zajedničkim hronotopom, likovima i groteskno-ironijskim ambijentom objedinjene u mozaičnu narativnu celinu. Narativi se nadovezuju i komplementarno dopunjuju. Sudbine likova nisu ocrtane kroz jednu pripovetku, već su razvijene kroz celinu zbirke. Kompozicijski je veoma spretno izvedena, Slika bez oca je svakako zbirka pripovedaka, ali se svojim strukturnim svojstvima i rešenjima pomera i ka hibridnom romanesknom obliku koji se nazire kao potencijalno žanrovsko određenje. U Slici bez oca mogu se prepoznati refleksi realističke poetike, pa se ova zbirka samerava sa vrednim glasovima srpske proze, Glišićem, Veselinovićem i ponajviše Matavuljem, ali kroz Sliku bez oca provejava i folklorno iskustvo, preko fantazijskog i mitskog, sve do narodnih pesama i bajki. Ipak, Bratić se ovom zbirkom ukazuje kao izrazito modernistički, zapravo postmodernistički pisac, čija se proza ostvaruje u međuprostoru između stvarnostne proze i magijskog realizma, dakle s jedne strane verističkog prikaza, a sa druge strane mitopoetskog i lirskog pripovedanja. Istorija je sve prisutna u životima i svesti junaka ove proze. Radnja zbirke je smeštena u 1948. i 1949. godinu, kada se u tek stvorenom samoupravnom prostoru vodi polemika između staljinističkih uticaja i samostalnog federalizma. U tom nesigurnom vremenu potvrđuju se i ponavljaju istorijske matrice, istorijsko pamćenje, a naravno sa njim i iskustvo ratova, balkanskih i svetskih, pogromi, sećanje na kraljevinu, Austro-Ugarsku upravu, pa čak i turski adet, da ne pominjemo sve one hrišćanske, paganske, folklorne i ostale kulturološke recidive. Dakle, istorijsko pamćenje je samereno sa iskustvom sadašnjice, koje se ukazuje tek još jednom obnovom vremena patnje i nemira, koje se uvek pamti i očekuje.
Živo tradicijsko i istorijsko sameravanje jednog kolektiva je situirano upravo u prostoru u kojem nema nikakve političke moći, koji je van svake maestralne istorijske trase, a određen je upravo mehanizmima koje ne može da kontroliše, najčešće ni da razume. Radnja je postavljena u selo Biš, u Zabit Hercegovine, i taj prostor podsjeća na Makondo, ili prema Borislavu Pekiću na Čarobni breg. Nešto u privlačnosti tog prostora, a i narativa koji su njemu smešteni, otkriva se kroz mitsko ponavljanje gotovo svih segmenata svakodnevice, što se ogleda u stradanjima i istorijskim naporima stanovnika Biša i njihovoj tvrdoglavoj nameri da traju bez istaknute želje da u istorijskom prostoru ostave traga. Zatim, u odnosu ljudi prema zemlji od koje žive, na kojoj nastaju i u koju se vraćaju, ponavljajući arhetipsku rolu svojih predaka. I konačno, u odnosu vlasti prema puku, koja se opcrtava kroz univerzalnu zaslepljenost centra moći prema ulozi i potrebama podređenih, ali i u upornom i često neprimetnom otporu fizičkom i duhovnog samog naroda, koji u trenutnoj vlasti prepoznaje zlo i postupke negdašnjih režima. Samim tim se odnos vlasti i naroda stavlja na određeni univerzalni nivo. Dakle, samo sekunde, sve pomenute, dakle, instance, istorijske, kulturološke, znači cela ova zbirka je prikazana iz dečje vizure, čime je osigurana naivnost i infantilnost pripovedanja, koje je, dakle, kanalisano tim emotivnim registrom, emotivnim prostorom deteta, koji je centralni naratorski glas, koji sa sasvim izmeštene, barem što se iskustva tiče, pozicije predstavlja smrt, bolest, patnju, zločin, različite okvire, ali istorijska, kulturološka, arhetipska i politička uverenja kolektiva u kojem se kreće. Sa tom namerom perspektive se samerava jedna sveopšta stilska odlika. Dominacija ironijskog grotesknog registra, kojeg suštinski nije lišen ni jedan lik ili opisani čin u slici bez oca. Groteskni kvalitet varira, od kajzerovskog fatalističkog, razdorenog i destruirajućeg registra, sve do bahtinovskog slavljenja erotskih, putenih, želudačnih i ostalih potreba. U tom sveopštem grotesknom miljeu, koji se zapravo ostvaruje veštim doziranjem ova dva okvira, dakle kajzerovskih i bahtinovskih rekvizita, postavljena je jedna večita književna tema, neiscrpno svoje nedokučivosti, a to je pozicija zla, koja lucidno određuje trajanje Bratićevih likova. Bratićeve rane pripovetke naravno ne pružaju jasne odgovore o uslovljenosti koje određuju zlo kao fenomen, ali pružaju nekolike dobro izvedene uvide u samu ontološku uslovljenost čoveka na borbu protiv zla, ali i metafizičku uslovljenost čoveka samim zlom. I dakle, negde na preseku ove dve ravni ostvaruje se čovek iz slike bez oca, određen čitavim nizom istorijskih, arhetipskih, političkih, mitskih, narodnih i ontoloških pozicija, koje najčešće ne razume, već samo osjeća ili trpi, a koje usmeravaju njegovo kretanje ka grobu i ka zemlji od koje živi i koju večito psuje. To bi bio taj neki kratak uvod, sada bih postavio jedno ili dva pitanja koliko imamo vremena. I nadovezu bi se na stavove profesora Delića. Dakle, knjigu otvara posveta svima onima koji su izašli iz straha detinjstva i sad to je veoma značajno postavljeno na određeno mesto u zbirci i time se jasno ukazuje da je taj tipično arkadijski prostor dečjeg iskustva, kakav je utemeljen u literaturi, određen drugačije, dakle kao vreme ranih jada, odnosno kao detinjstvo koje nije odredio spokoj i blagi ulazak u život. Zanima me u kojoj meri je taj strah koji određuje detinjstvo, u kojoj meri on određuje i prostog odraslog, uslovno zrelog čoveka u slici bez oca i u vašoj prozi. Koliko je on značajan za likove? Mikrofon, dajte. Dajmo se pravo. Ne može on bez mikrofona. Čekajte sad. Iznenadi smo se što... Pa šta da vam kažem, u jednom trenutku mi se učinilo da je to pitanje jednog profesora, a ne jednog mladog studenta. Zapravo, vaše pitanje je suštinsko pitanje za tu knjigu. Ja bi mogao da vam satima i danima pričam kao odgovor na to pitanje. Naravno, dečak se plašio svega i svačega u to doba, naročito se plašio onoga što sam vidi i što se oko njega događa. A oko njega se događalo svašta, kao što znate. I zbog toga su moji junaci uglavnom dečaci. Zato što sam pronikao u njihovu emociju i nekako mi lakše bilo da je savladam nego
u emociju odraslih. Šta da vam kažem? S druge strane, naravno, knjiga o kojoj pišete je knjiga o jednom vremenu koje je bilo puno zla. Gde se god okrenete, vidite neko zlo, vidite neke čarobne veštice, vidite da nešto rade protiv vas. I toga je zaista bilo mnogo. I neću da vas zamaram, uglavnom vi ste potpuno uhvatili srž te stvari. Sa živim klasicima srpske književnosti. I dobro bi bilo Piscu sa piscem da i vas i ove ostale momke u septembru mesecu pozivam u Bileću, gde će se održati jedan simpozijum o meni. Malo. Imam ja i devojaka tu još. A devojka ide svakako jer je ona Bileća. Ima ih još. A je li? Dobro. Sad će nam Dejan, ukoliko se poklopio se na dosta mesta, znači osjetili su obojica ono što jeste suštinsko, ali evo ja možda pre nego što Dejan da reč, recimo pitala ili nagovestila da bez obzira na sve silne jade ovog dečaka, pisac piše sa ljubavlju. Da pisac voli sve svoje likove, pa čak i ove mučitelje, tako zvane. Ja ih nekako, zbog toga ko ne zna Hercegovinu, njemu je možda ovo sve strašno. Ali onaj ko zna, on dakle zna dimenzije taj vokabular i te slike zapravo su na neki način slike bliskosti. Da li sam u krivu? Žene se manje boje, to ja vidim. Zato što je dečak mali i on prosto nema sposobnost da se odupre starima. Ali pripovedač posle kad samerava ipak ne čini, zapravo kad se čita, to nisu negativni. Ispada da i nisu negativni, nego su, da. Kad kaže ova baba jekna ili kako da Bog da pogorio sunce, palo sa nebesa, otkačila ti se i tako dalje. Ta nabrajanja su svima poznata. Svako ko je jednom tamo bio, zapravo to ispada da je to najlepša, najbolja dobrodošlica nekome. Tako je. Izvolite. Evo sad, jedno mlađe čitanje ove iste zbirke. Ako bude nekih ponavljanja, to je... Nisi ti kriv je Bratić. Počnemo. Ništa lakše nego napisati priču. U strahu od života i od biline papira započneš neku majavicu. Okrećeš, prevrćeš riječi i uz nešto sujevjerja na kraju staviš tačku. I eto priče. Započinje predgovor knjizi priča Radoslava Bratića, Rajko Petrov Nogo i na najbezazleniji način nas uvodi u svijet ovog vrsnog pripovedača. Bliži uvid u Bratićev opus prvo nam sugeriše da se srećemo sa ne baš tipičnim pripovedanjem. Na izgled narodni govor pisac kombinuje sa modernim tehnikama pripovedanja, ne eksperimentišući, već naprotiv kao da je takav način u njemu duboko u korenu. Takav manir on koristi u zbirci pripovedaka Slika bez oca. Ova zbirka svojom cjelinom predstavlja zaokruženu sliku svijeta jednog dečaka, ali evidentno prikazana sa izvjesne istorijske distance. Samim naslovom pisac pažnju fokusira na jedan svijet čija je glavna karakteristika odsustvo figure oca, ali u samoj srži zbirke otkrivamo da je otac zapravo sve prisutan od početka do kraja. On kao da lepti nad sudbinama i bivstvovanjima onih koji su za njim ostali. Čim sam progledao, osjećao sam se nekako nezaštićeno, kao bez ogrtača. Reči su pisca koji ovom zbirkom ne samo da otkrijeva novi značinski nivo autobiografskog, već sebi gradi ogrtač, tačnije veo nad svojim detinjstvom. Sam pisac na početku navodi da su svi junaci i događaji u ovim hercegovačkim sagama izmišljeni, što nas navodi na zaključak da on svoje junake želi ostaviti na sigurnom mestu, čemu njihovu univerzalnost ne želi da veže za pojedinačne slučajeve, a što mu omogućava da uz njih veže mitsko.
Tematska podloga jeste zavičaj u kome se autor spoja saživljava sa dečakom, kome je taj zavičaj prirodni prostor. Naslovna slika bez oca i pripovetka Majčin pričin čine osnovnu tematsku nit same zbirke. Kroz ove dve priče se prelama motivski stup koji čini temelj zbirke, a to je svet, odnosno slika sveta bez oca. Naslovnom pripovetkom pisac nas smješta u središte tog sveta o kome želi da pripoveda. To čini skoro na samom početku. Zapravo u priči, čiji je naslov slika bez oca, otac je prisutniji nego u ostalim. Pisac se na taj način poigrava sa nivoima prisutnosti onog o kom pripoveda. Od fizičkog nivoa, pomalo naturalistički predstavljenog na samom početku, do sahrane i sakranog ambijenta, on niže motivsku omču oko sudbine ostalih junaka, onih koji su na slici bez oca, osim dečaka. Uklopljeni u tom razmaku junaci bivaju na momente uklopljeni u sliku svojevrsnog sabirnog centra. Taj kolektivni junak koji se tišće oko očeve postelje ima svoje rituale. Oni se kreću od straha do smeha. Kupanje mrca, naricanje, postavljanje dečaka umjesto pokojnikove glave pored kovčega, sve to ima karakter duboko okorenjenih verovanja. Taj moment zapravo najviše odgovara folklornom karakteru Bratićeve proze, iako podsjeća i na magijski realizam u izvesnom smislu. Funkcija predmeta koji se u značinskom smislu aktiviraju u svesti pripovedača jednako su bitni za bojenje pripovetke. Predmeti koje čovjek proizvodi, striktno se držeći zahtjeva i njihovih funkcija, imaju antropološki karakter. U njima može stvarno postojati neki viši smisao. Ovdje je ta ravan ogledana u očevom alatu, onom koji posmatra dok leži na postelji, ali i onom koji drugi razgrabe kad on umre. Ono čime se završava pripovetka slika bez oca, glavni je motiv majčinog pričina. Dakle, očeva nježna ruka koja iznad njih udara i bdi, kako kaže pisac. Ono od čega je satkana ova pripovetka jeste upravo taj strah koji provejava kroz nju, a oličen u liku majke i sina koji strepe od svakog pokreta, jer znaju da ih otac sigurno posmatra. Osim ovog, i mitološka ravan je prisutna obe pripovetke. U drugoj je ona predstavljena kroz lik majke, koja je fizički dominantan lik. Ona je ta koja razbrajalicom zaziva htonska stvorenja u zaštitu, kao da time zaziva samog muža, opet gradeći štit i na taj način štiteći sebe i sina. Majka je živi štit Bratićeve proze. Ona koja veze sliku ni Njegoša ni Marka Kraljevića, opet i jednog i drugog. Antičko se tu prelama sa molitvom Bogorodici, zaštitnici. U razbrajalicama, jadikovkama, molitvama ima svega, suptilnog humora pomešanog sa melanholijom, zdrave reči i dugih šutnji, straha i radosti sa strahom. Leksički nenapadan jezik zavičaja Bratić uklapa u sveopšti ambijent sa sigurnošću velikih majstora. Upravo takav pristup pripovedačev lišen svih stega omogućava mu da na najbolji način ukomponuje elemente koji priču čine slojevitom. Bratić je učio od Gogolja i Borgesa, zaključuje Vida Ognjenović. Dakle, Radoslav Bratić na svojim pripovedanjem čini da budemo deo sveta u kome sazrijeva sećanje na prošlost, u kome nas ima samo ako i sami stanemo uz rame dečaka koji pripoveda u pedantno skrojenom šinjelu. Ako u igri fantastičnog i stvarnog uspijemo da nazremo bar tračak magije kojom nas pisac obasipa, ostaćemo savladani čežnjom koja izvire iz priča o ocu i majci. Bratić je pisac kom se sve veruje, onaj koji zna odakle kreće gdje želi da stigne. Na tom se putu igra poput svog junaka, ali brižno pazi da se ne ogriješi o majčino upozorenje da gleda pravo, jer sa strane svako drvo se kreće i plaši. Ono, svako drvo i kamen koji podsjećaju na neko stradanje. Hvala. Nije bilo strašno. Imamo samo Neteću Gavrilović i Dejan Dvoterić i naravno živi. Jedna su vrata pa... Šta da radimo? Oni doli imaju koncertni objekt 3D. Dobro, zvučna zavisa. Da, evo, ti imaš pitanje zajedno? Još drugo. Da, tako je. Ovako, dakle, u jednoj vašoj pripovedci koja se zove Zid na mjesečini, glavni lik gradi zid oko svoga imanja i negdje na taj način se oteo sveokupnu zlu koje ga okružuje, ili barem on tako misli, ali tokom pripovetke ćemo doći do toga, da je on zaista okružen kako ljudima, kako vlašću koji mu žele zlo. Sada, nije li u toj priči skrivena svojevrsna
parabola ili parabolična pozicija modernog čoveka koji je u eri interneta, eri spama i frapantne količine podataka koji su mu servirani zapravo i koji je primoran da se svodi na okvire sopstva i da se brani od narastajuće plime neželjenih i nametnutih iskustava. To je moje pitanje. Suviše vam je komplikovano pitanje i suviše tera čoveka da gurate ga u postmodernističku teoriju, a to ne bi ni pošto hteo. Ne. Naravno da moj junak jeste u takvoj prilici, objektivnoj. On se svega i svačega plaši i prinuđen je da starima, odnosno starijim junacima, sve podlađuje i da ih sluša i da sve se slaže s njima, a s druge strane oni su ti koji stvaraju jedan novi svet oko njega koji on i nesvesno mora da prihvata. I sada ne bi to živio, to je beskrajna priča. To je priča za jednu novu knjigu. Ne. Ali u svakom slučaju iz tog pitanja se vidi, ja ne mogu da verujem da ste vi Mašin sin. Nije. Ja sam isto to rekao. Vidi se da ste vi to savladali. Hvala. Hvala vam. A šta ste za Dejanovo čitate? A super. Ipak se niste poklopili koliko ste se plašili, da, odlično. Sad imamo Karović Nemanja, dakle jedna posebna priča s kraja stola. Da, ne treba. Ja ću reći nešto, volim ja margine, ne znam oca da li mi znaju. Ja ću reći po nešto o knjizi Strah od zvona, a vežbe mladog muzičara shvatit ću kao zvučnu podlogu, a ne kao smetnju. Knjiga Strah od zvona prvi put objavljena je 1991. godine, druga je po redu zbirka pripovedaka Radoslava Bratića. Sastoji se od 15 pripovednih celina, međusobno čvrsto povezanih pripovednom instancom i tematsko-motivskim elementima. Preciznije rečeno, sve pripovetke na prvom mestu okupljaju celinjuje hronotop, to jest prostor hercegovačkog sela Biša i vreme ograničeno opsegom sjećanja naratora. Pojedinačno gledano, Bratićeve priče su strukturno zaokružene, semantički dovršene i umetnički autonomne, pa se mogu čitati van konteksta koji im obezbeđuje susedstvo sa ostalim pripovednim celinama zbirke. Međutim, čitajući knjigu od korice do korice, to jest onim redom koji je nametnuo pisac, čitalac brzo uviđa da se junaci, čiji broj iz priču u priču neprestano narasta, ne nalaze u središtu pripovedačevog interesa, već se otkrivaju kao činioci neke veće celine, koje se iza njih diskretno pomalja, nadilazi ih i zasenjuje, i koja nije ništa drugo do bogata, složena i razvijena slika autentičnog bišovskog sveta. Narastajući stranicu u stranicu, svet Biša se postepeno konstituiše kao mozaička slika, sačinjena od nizova elemenata koje pripovedač svakom rečenicom slaže jedan uz drugi. U tom smislu možemo reći da pojedinačne priče Bratićeve knjige svoj puni smisao dobijaju tek kad se sagledaju u kontekstu drugih priča, to jest u finom semantičkom dodiru sa susednim narativnim celinama. Prema našem skromnom sudu, u samoj osnovi i temelju Bratićeve bišovske zidanice smešten je motiv priče i pričanja, iz kojeg sve izrasta, prema kojem se sve samerava i koji je opšte merilo i kriterijum svih vrednosti u nesagledivom rasponu između dobra i zla. Do kraja izlaganja ćemo zbog vremenske ograničenosti sasvim kratko izložiti zbog čega su priče i pričanje jezgro i središte, centralno i sržno mesto Bratićeve knjige. Već u priči Dečak koji je za sve bio kriv, kojem se zbirka otvara, prikazana je strast pričanja i volja za pripovedanjem koja bez ustručavanja i skrušenosti želi da se ostvari čak i među koricama najsvetije knjige. Naime, djed Grigorije ni manje ni više nego u Bibliji pronalazi slaba mesta koje valja dopuniti. U ovoj strasnoj želji za dopričavanjem otkriva se zapravo osnovni princip usmene predaje, ali iskrena vera u to da će izmenama sačuvane pripovesti
doći do preoblikovanja istorijske istine. Identičan odnos bit će uspostavljen i prema, tako reći, svetim tekstovima srpske epike, Gorskim vijencem i Banović Strahinjom. U pripovetkama Đavolja priče i Kobila Zeka rže u noći istaknuto je magijsko delovanje priče. Ambivalentnost se nametnula kao osnovno obeležje pričanja, jer ono ima moć da urekne i time izazove zlo, ali istovremeno i snagu magijske odbrane od zla. Drugim rečima, priča je signal da se čovek plaši, ali i znak da je protiv straha spreman da se bori. Bratić kroz čitavu knjigu više puta menja vrednostni predznak pričanja. Pruža mu nadahnutu apologiju, a potom ga silovito anatemiše. U Bratićevoj slici sveta govor ne posjeduju samo ljudi. U priči Svađa rečeno je da svako mesto i svaki žbun u sebi kriju 1000 priča, a zatim da Vuksan u pucketanju Badnjaka čuje glasove predaka. Vrata Milunove štale iz pripovetke Kada je smrt bila tako blizu škripe kao da govore i pronose glas bližnjih što se sa onog sveta javljaju. U tajni hercegovačkih majstora reka jutrom peva, u podne ječi, a uveče se stišava do šapata. Ukoliko u bišovskom doživljaju stvarnosti ima animizma, on je izmenjen i pomeren. U stvarima nije skriven duh i duša, već priča i glas koji je pronosi. Aforistički kazano, priča je duša sveta. Naročito su interesantne pripovetke Igra koje to više nije, Bistra je voda u Trebišnjici, Svađa, Kad je smrt bila tako blizu, kojima je priča prikazana kao sredstvo borbe, kao ubojito verbalno oružje. Recimo, u prvopomenutoj priči partija šaha puki je povod da se ponovo zapodene i iznova proživi nevesinski ustanak. Šahovske figure nisu više samo predmeti, već živi istorijski junaci, njihovi podvizi, sudbine, odnosno priče koje su o njima upamćene. Reči tako postaju municija, rečenice deluju kao rafali, prepirka liči na boj, a razgovor se preinačava u dramski razbuktalo bojno polje. Kroz lik školskog inspektora iz pripovetke Lastavica kojem ju san dolazi, Bratić kazuje da priča može poslužiti kao moćan mehanizam ideološke indoktrinacije. Predstavnik vlasti dolazi da izmeni tekstove kojima su opisana slova azbuke, da u osnovu pismenosti upiše ideološki podoban narativ, da pročisti i prekroji jezik i prevrednuje istoriju. Novi svet ne može se zasnovati ako se prethodno do temelja ne uruši stari. Naročito uspešna ironija je u tome što se za stvaranje novog komunističkog sveta može reći u početku beše reč. U pripovetci Čovjek koji je vidio, motiv priče nesumnjivo je dostigao najviši nivo simboličke vrednosti, jer i njoj pričanje poistovećeno i izjednačeno sa životom samim. Iz sudbine glavnog junaka može se iščitati da ljudski život nije ništa drugo do priča koju je za sobom ostavio. Otuda Grgur Skakavica umire ne zato što je star, slep i bolestan, već zbog toga što su mu drugi oteli pripovest o sopstvenom životu i stradanju. Priča tako zadobija smisao niti života, koja jednom prekinuta donosi smrt onome čija je sudbina nit ispredala. Poslednja pripovetka zbirke nosi naslov Strah za Jakova ili Strah od zvona. U njoj glavni junak Dimitrije, vrativši se iz sveta mrtvih, Bišanima na dar donosi upravo priče, čim sadržajem tumači i razjašnjava događaje i pojave ovoga sveta. Dimitrijevo neumorno pričanje način je da se izrazi i iskaže vlastito sveznanje, ali da se rasvetli uloga sela Biša u svetskoj istoriji. Malo hercegovačko selo na samom svršetku knjige prerašće sopstvene granice i ukazati se kao prostor koji u sebi sabrao ne samo čitavu srpsku istoriju, već i brojni značajne događaje kako iz grčke mitologije, tako i iz Staroga Zaveta. I konačno, projaviti kao mesto civilizacijskog totaliteta. Bratić na taj način sliku bišovskog sveta rasteže i širi do univerzalnosti, a zbirku pripovedaka strukturno i kompoziciono zaokružuje i smisleno ucelinjuje. Hteo bih da vam postavim pitanje. Na samom kraju priče Tajna hercegovačkih majstora, pripovedač kaže da su graditelji, kada završe svoje delo, od svega izmaknuti i pomalo zaronjeni u tamu. I to onaj deo koji stvaranjem nisu uspeli da pretvore u svetlost. Recite nam da li vi, nakon što završite knjigu, imate slične doživljaje, odnosno koliko je, ukoliko ih uopšte ima, mračnih mesta koje niste uspeli pisanjem da iznesete na svetlost i pretvorite u tekst. Prvo vam zahvaljujem na tim rečima, vrlo ste zanimljivo pohvatali, tako da kažem, detalje. A što se tiče mene, što se tiče
tog vašeg pitanja, ja sam uvek nezadovoljan i zabrinut nad svakim tekstom, pa i na tom pričom. Bez obzira kako počinjala i kako se završila. S druge strane, ima i ovo, da pisac kad završi neku priču, uvijek pomisli da je hteo nešto drugo. I to mu je onda najkrivlje, da je hteo drugo nešto da napiše. I tako da vam ne pričam i da vas ne davim mnogo, to vam je tako. Znači, šta god pisac dotakne, on je unapred nezadovoljan s tim. Recimo, urednica Tribine, gospođa Kapor, ja znam, ona je pisac. Sad sam joj pročitao knjigu priča. Ona bi mogla isto da vam priča, samo ima jednu manu, malo hoće na silu da pobegne od Hercegovine. Nećeš moći, nije lako. Hvala vam, lepo ste pohvatali detalje i spremite se za Bileću, ozbiljno mislim. Bilećan kad će biti u vodi. Zaista kad se čita, kad se bilo koja knjiga, evo ponavljam se, ja svaki put mislim, ali čoveče, pa kako si ovo napisao, pa kako je ovako impregnantno, što kažu, pregnantno, ne impregnantno, nego potpuno je, ceo svet je ovde na neki, toliko fantastično, dakle, nemojte da brinete, ali znam da se uvek brine da je moglo nešto drugo, ali čini mi se da je zaista, je li vama isto tako, razgovarali smo o tome, pa gledala sam šta bi izdvojila još za čitanje, ali svejedno možemo bilo gde otvoriti da čitamo, isti osjećaj, isti kovitlac, jezik je toliko rasvetan, bogat, dinamičan, i tamo gde je surov, a on je istovremeno čisti pitom nekako. Pa kad malo bolje razmislite, mi u Hercegovini nemamo ništa drugo osim malo jezika. Imamo kamenja ko hoće. I malo sunca kome. Sad kreću. Kako je Bileć? Sve ovo je Hercegovina. Tako nije ugato. To se Gačan javlja, konji, oni su najgori. Gde god dođu, oni sve upropase. Evo sad, nećemo dalje, ove lokal patriotske ćemo ostaviti za kraj. Sada Nikola, ili šta ćeš? Može, samo Da, moram. Nikola Marinković, da se zna. I Pavle Živković, oni su također podelili, da je tako, čitanje. A Sanja će na kraju sama. Nismo je zaboravili, nego tako je nekako došlo. Dobro večer svima, zaista mi je čast što mogu da govorim pred jednim od pisaca koji su među onima koji, bez obzira što pripadaju možda prethodnoj nekoj književnoj generaciji, svakako su utrli put najmodernijim našim piscima i povezavši se sa tradicijom koja je dolazila pre njih, napravili izvesnu vrstu kontinuiteta u sagledavanju naših istorijskih i nacionalnih trauma, opet pokušavši da ih uvežu u jedno modernističko ruho, da ih oblikuju modernističkim prosedejima, što je zaista i istovremeno da budu verni onom lepom vukovskom hercegovačkom jeziku, što je zaista jedan poduhvat izuzetno težak, pogotovo ako se setimo Vinaverovih još poziva da se naš jezik urbanizuje, da se ubrza, da onaj vukovski jezik epske poezije i epskog pripovedanja ne može da izrazi moderno doba i moderno ljudsko biće. Međutim, čini mi se da je pripovedanje Radoslava Bratića najbolji dokaz da je to u stvari moguće i da je Vinaver, bez obzira koliko je bio dalekovid u predviđanju tokova srpske poezije u 20. veku i bez obzira koliko je značajan za razumevanje naše međuratne proze i poezije i opšte književne umetnosti, u ovom slučaju čini mi se pogrešio. Mislim da se to najbolje može vidjeti kada se čovek suoči sa tekstom zbirke Radoslava Bratića Zima u Hercegovini, koja je izašla 1995. godine, dakle jedne godine koja u svakom slučaju sabira u sebi sva ona istorijska iskustva srpskog 20. veka koji je, kako jedan filozof kaže, prvi logoraški vek u istoriji, a za srpski narod čini se pogotovo.
I već kada pogledamo, ja ću mapirati dakle, osobine ove zbirke onako kako ih naravno sam vidim kroz nekoliko pripovedaka i već uvodna pripovedka, dakle silazak u podrum suočavana sa izvesnom vrstom asocijativnosti u pripovedanju, dakle pogled pripovedača koji opaža detalje i narativizuje te detalje, jer kako pripovedač kaže, citiram, i stvari imaju svoju istoriju, svoju vojsku i naoružanje, znaju ponekog nasilno da mobilišu i da zapucaju iz svih oružja sećanja. I dakle pripovedač sa tom svešću o toj simboličnoj i ličnoj vrednosti stvari silazi u podrum opsesije, posjedovanje, materializacije, kupoprodaju pripoveci svim nazvan podrumskim mislima. Dakle, pristupujemo jednom narativnom putu od komentara do enterijera, dakle od komentara preko deskripcije i konačno do eseizacije pripovedanja, jer je zapravo svakoj stvari potrebno dati da progovori, a one za uzvrat pomažu da se, dakle, to jedno biće, sopstvo koje je dezintegrisano u 90. godina 20. veka ponovo integriše, suočavajući se, dakle, kroz stvari sa svojom prethodnom biografijom. Vrlo interesantan odnos prema stvarima i prema pripovedanju, dakle, pripovedanje koje postaje niz komentara, nalazimo u pripovedci Žena iz kontejnera. Dakle, da je jedna žena potpuno deklasirana, koja se nalazi na dnu društvene lestvice, vadeći stvari iz kontejnera, sklapa biografije i priče svih stanara jedne zgrade, gde se opet vidi, dakle, da su stvari, to one odbačene stvari, kao simbol, dakle, ubrzanja modernog doba, sposobne da iznesu priču o onima koje su te stvari koristili i koji su ih odbacili. Tu je vrlo interesantno, naime, i pripovetka Život i smrt jednog princa, dakle, pripovetka o kraljevom automobilu, gde se sada ta magijska moć stvari da projektuju svoju biografiju na čitav kolektiv projektuje, dakle, na čitavu državu i na čitav narod, jer prateći sudbinu kraljevog automobila, koji biva potpuno detronizovan, dakle, do jednog vozila koje služi za odnošenje otpada, pokazuju stvari koliko je to cijelo iskustvo naše prve polovine 20. veka zanemareno u drugoj polovini 20. veka, što svakako pažljiv čitalac će vidjeti da je negativno valorizovano. Konačno, tu imamo izuzetnu pripovetku Crni telefon, dakle, o Lazaru Tatuli, zvanom Sočica, jednom potpuno arhetipskom junaku, dakle, iako partizanu koji je potpuno uranjen u one nacionalne tradicije srpskog 19. veka i našeg nacionalnog oslobađanja, i prosto ova pripovetka tim povezivanjem borbe u Drugom svetskom ratu i epskih tradicija kao da priziva u sećanje još jednog našeg zaboravljenog pisca, to je Lalić. Dakle, Crni telefon je takođe priča o jednoj stvari, dakle, telefonu koji je simbol otuđenja vlasti, odnosno moći koja iz daljine upravlja drugima preko tehnologije. Međutim, ono što je interesantno je da kako telefon postaje crni telefon i kako telefon u stvari postaje metonimija đavola i onaj put kojim se i moderna tehnologija i sve ono što ona simboliše uklapa u mitske matrice. U stvari time mitske matrice zadobijaju svoju vitalnost, svoju snagu, jer uspevaju da pod svoje okrilje uvuku sve ono što je nastalo i što je proizvod jedne viševekovne težnje da se mitsko prevaziđe. To je upravo tehnologija, dakle, primer toga. I naravno magistralna priča i izuzetno uspešna, koja se takođe tiče tog odnosa stvari, konfiguracije bića, stvari i narativizacije, je pripovetka Nikada ne pitaj koliko je sati, dakle, čiji naslov je čitav drugi deo ove zbirke Zima u Hercegovini nosi. A u toj pripovetci nalazimo opet građenje, dakle, ne samo lične biografije koje jednoj stvari, već građenje lične mitologije oko sata. Dakle, pripovedanje opet počinje od stvari koje su, dakle, opet metonimija ličnosti. I sad, idući kroz ovu priču, mi srećemo jedan autopoetički iskaz o širenju priče i upravo ovo širenje kao pripovedačka dominanta ostvaruje se na nekoliko načina koji sa druge strane zavise od dinamike pripovedačke strategije. Sad, na primjer, tu dinamiku možemo vidjeti i u drugoj jednoj pripovedci Ilija Vuković kao Stari Vujadin, gde postoji strategija prepričavanja genealogije junaka, a onda nailazimo interesantne komentare o takođe određenim stvarima koje se tom junaku poklanjaju i gde postoji svojevrsna dinamika između komentara i metanarativnih komentara koji u stvari služe, imaju istu svrhu kao nekada dinamički motivi. Treba da poguraju pripovedanju napred, pa u jednom trenutku, parafraziram, pripovedač kaže, ali moramo da žurimo kuda priča ide, jer je vreme, dakle, koje je obuhvatila ova priča, to je, dakle, Drugi svetski rat i vreme uoči Drugog svetskog rata, izuzetno ubrzano vreme i pripovedač je svestan toga.
Tako da u tom smislu postoji zaista, koliko postoji fiksacija naratora za stvari, toliko postoji i usporavanje pripovedanja kroz različite strategije. Da li je to komentar, da li je to asocijativnost, da li je to sila za koje se ističko, da li je to genealogija junaka, da li je to pripovedanje o samom pripovedanju. Dakle, uvek postoji izvesna vrsta usporenog pripovedanja za razliku od prvih Bratićevih pripovedaka. Pa bi se, kao izvesna vrsta zaključka, prosto nametnulo mi se zapažanje da sve ukupno ove strategije pokazuju pripovedački oprez od konfiguracije priče. Dakle, to je osobena vrsta pripovedačke samosvesti i odgovornosti pred ispričanim, koje jednom kada budu obličeno i strukturirano, ostaje nedostupno svim onim motivima koji su, a svesni smo koliko su dakle te takozvane sporedne stvari u poznoj Bratićevoj fazi bitne, dakle svi oni motivima koji su procenjeni nevažni, dakle i koji su ostali van, što u ontološkom smislu znači neobličeni kao nikada realizovana mogućnost. Dakle, čitav jedan mogući svet koji nikada nije stvoren, a koji tamni prostor oko priče neopravdano neosvetljen, a koji dalje traži prosto da bude uobličen i traži svoje mesto u priči. Pošto je pozadina gotovo svih pripovedaka u Bratićevim zbirkama nacionalne istorije, i to na istoriju u 20. krvavom veku, i da li, postavlja se na kraju pitanjem bi i valjalo zaključiti da li je zapravo ovaj rušilački hod istorije, ne spominje uzalud Bratić Borhesovu knjigu, dakle, da li taj rušilački hod istorije u stvari i uslovljava ovaj oprez, ovaj strah od konfiguracije, ne bi li se sačuvalo i spaslo što više, jer u jednoj izvanrednoj priči koja se zove U zatvoru, pripovedač ističe te činjenice su onda skrivane, zato ih treba ponavljati na 100 puta. To bi ukratko bilo moje izlaganje koje naravno može i da se proširi. Sad što se tiče generalno ovog pripovedanja o stvarima i povodom stvari, dakle, imam jedno pitanje, prosto interesuje me koliko je to samo pripovedački postupak koji za svrhu ima da izazove efekata neobičavanja, a koliko je to odnos prema duhu vremena u kojem je postvarenje, odnosno reifikacija, neminovna sudbina ličnosti, jer konačno 90. su donale jedno iznuđeno egzistencijalno poverenje u odbačene stvari, u reciklirane stvari, u stvari koje su nekada pripadale nama, ali sad su prosto u drugom planu. Pa može li se i na taj način, dakle, autobiografski tumačiti ova poetizacija stvari i njihovo opričavanje, da tako kažem, pogotovo s obzirom na zapis završne zbirke koji se zove Sačuvaj svoj jezik? Svi ste vrlo neobično govorili. Vi ste takođe, ja sam oduševljen. Šta da vam pričam? Samo da mene slušaš bio jedan. Ja vidim da ovaj delić mnogo porastu u mojim očima. Nemojte, nije to samo delić zaslužan. Pa dobro, i urednici sa tribine. Šta da vam kažem? Vi ste u ovom pitanju postavili nekoliko pitanja. Sad bi valjalo na to odgovarati, ali ja vam mogu reći sljedeće. Pisac uvek misli da je moguće samo ono izneti što je izneo. Zbog toga je stalno nezadovoljan. I zbog toga stalno se mršti i tako dalje. Ali, evo vam primjer. Kad izlazi novo izdanje, onda popravljate nešto u tom novom izdanju, a onda shvatite da ste pokvarili. Da nikad niste popravili. Ne, to vam je tako, stvarno je tako. I šta da vam kažem? Znači, baviti se tekstom na nov način, u smislu popravke, to je jedan uzaludan posao i to je posao otprilike strašnog mučenja i koji nema kraja. Ja mislim da Kaporuša to najbolje zna. Kad hoće da popravi tekst, nema popravki. Ne. Šta da vam kažem? Znači, dok sedite svi tu, ja ću ovdje da vam dam jedan papir, da mi ispišete one mailove pošti tamo.
A ti si kao ključno postavio pitanje zapravo ostvarenje stvari, odnos prema stvarima, da li to pisac, kako reći, želi da iznese, da li je to obsesija ili na koji način su stvari? Da li je samo postupak koji treba da običi pripovedanje ili se nešto dublje krije iza toga? Lično ontološko ili... Odgovor je da se krije dublje, a vi razmislite šta. To je ono kad idete kao mali stepenište pa imate razbrajate do 5. Super ste. Evo sad Pavle. Ajde, Pavle, super. Ali snimite. Da, sad. Snimamo li? Ajde. Od svih gostiju ovde možda sam ja najmlađe čitanja vaših knjiga, tako da nisam stigao da spremam neko ozbiljniji tekst koji bi mogao da proprati sve ovo i možda bih najviše svrnuo neko pitanje koje imam vezano za vašu prozu. Vaša knjiga je napisana 95. godine ste je objavili, to su godine koje su možda nekoliko godine samo mlađe od mene. Tako da mi je vrlo interesantno bilo sagledam duh vremena u kojem sam se ja rodio i način na koji ste vi pokušali da objasnite umetnički to vreme, posebno kroz priču tuče koji se ne zna ni početak ni kraj. To je meni veoma interesantna priča, neko simbolizuje baš odnose tih država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije ili kako sagledavate čoveka iz jedne druge perspektive, bilo to u urbanoj sredini, bilo to u zavičajnoj sredini. Naprimjer, priča koju je Nikola već spomenuo, to je o ženi iz kontejnera koja posmatra sve one otpadke koje je našla u kontejneru i odnos prema tome. To je neko bilo novo čitanje na koje nisam ranije naišao u našoj prozi. To je meni posebno zanimljivo bilo. I od priča, poseban utisak je ostavila mene Čuvar testamenta. Čuvar testamenta koji je lik koji je zadužen da čuva zaostavštinu Jovana Dučića koja je preneta bila u Hercegovinu, ima taj odnos negacije zato što je ostavljena ta komunistička tradicija i dalje u njemu i on sukobi taj odnos komunističke tradicije na koju je on odgajan i onoga što je njegov genetski i njegov koren. Znači, tradicija srpska i hercegovačka. Sada me zanima, u tom odnosu on je uspeo da nađe izlaz tako što je čitao knjige koje su ostale u zaostavštini Jovana Dučića i neki način, ne kažemo emancipuje, ali da promeni sebe i vrati se kroz književnost na taj put koji je osnova njegovog bića. Danas samo živimo u vremenu kada je došlo neko kapitalističko doba koje opet društvena nauka se ne ceni. Ja sam prvo čitao zanimljivu stvar da u Japanu ministarstvo hoće da zabrani opšte društvene fakultete jer su beskorisni. Znači, nismo došli na neki humanistički svet posle tog komunizma. Znači, 20 godina posle pisanja vaše priče i dalje svet nije ništa humanije, niti današnja sredina ništa drugačije se ne odnosi prema tradiciji, prema književnosti, prema društvenoj nauci i inače. Sad sam htio vas pitam, kakav je vaš odnos, kako je vaše mišljenje u odnosu na tih 20 godina kad ste pisali tu priču i danas? I da li je se nešto promenilo u tom čoveku koji je taj čuvar komunističkih tih nekih ideja, koji je bio zadužen da čuva tu tradiciju i današnjeg čoveka koji je opet na nekom tranzitnom periodu kao što je bio i taj čuvar 95. godine? Drago mi je što tako mislite. Nadam se da i ovi drugi momci slično nešto misle. Ja sam učestvovao onda u demonstracijama, tuko se. Ja sam učestvovao zbog toga što sam mislio da dolazi novi svet. Kad ovi dođeše na vlast, ja vidim da to nije novi svet, nego prastari svet. Ne. I ne znam šta bi vam rekao. Uglavnom, oni su sve ponovili što ne valja od onih i još više. A oni koji su otišli, koji su poznati po nekim čuvenim govorima, ispostavi se da su potpuno bili u pravu. Eto, šta da vam kažem.
Pisano je zanimljivo poređenje sa filmom. Da, određene priče su me podsjetile na neku poetiku nemog filma, možda tim slikama. Pa dobro. To je samo razmišljenje koje sam ja vesna. Pa jest, da. Eto, bilo je zanimljivo da vidim, to nije napomenuo. Da. Hoćemo li Sanji, eto, pošto ste vi Bileće seli tu, na tu stranu, pa jest. Pa mi moramo vas da zajedno. Onda njeno čitanje Trg soli. Roman Trg soli, poslednji Bratićev roman, 3 romana, ako uzmemo onako kako je profesor rekao. Momo Kapor u prikazu ovog romana rekao je da pisac odnosno čitalac kada bira romane, bira na osnovu 3 kriterijuma, a to je ime pisca, debljina i korica knjige i naziv knjige. I onda sam ja odlučila da uzmem baš ovu Bratićevu knjigu zato što me zanimalo kakav je to trg soli o kome Bratić piše i kakav je to trg soli o kome se može napisati jedan roman preko 350 strana. Akademik Svetozar Koljević pišući o ovome romanu kazao je da je to najbolji roman o soli ikada napisan u srpskoj književnosti. S druge strane, mene je zanimalo kako to da čovjek nešto što mi svakodnevno upotrebljavamo i o čemu uopšte mi toliko i ne razmišljamo, a što je so i što na neki način predstavlja zadovoljstvo fizioloških potreba čovjeka, pisac poput Bratića uzdiže do takvih visina da one u potpunosti preuzimaju neki novi simbolički, metaforički, na kraju alegorijski nivo. Sama kompozicija romana je veoma složena i sastoji se od 9 rukavaca u kojem svaki rukavac ima određen niz podflovanja, mogli bismo tako reći, a profesor Delić kaže da u cjelokupnom romanu mi ne možemo pratiti linearan tok romana, pa stoga ja kada bih htjela da vam prepričam cijel roman, to ne bi bilo moguće. Mogu samo da se uhvatim za one ideje koje se pojavljaju u romanu od miješanja ovih prostornih i vremenskih ramki. Hercegovina kao podloga u romanu, to je bio moj utisak, i zbog toga sam i rečila da razgovaram sa... kao podloga na osnovu nad koje zapravo Bratić nadgrađuje različite druge slojeve, to su i antički, srednjovjekovni, prije toga svega biblijski nivo, pa sve do najnovijih vremena i bombardovanja Srbije 1999. godine. Osnovni motiv, odnosno glavni junak, kako se nalazi u pojedinim kritikama koji cijelokupan ovaj roman drži na okupu, jeste upravo motiv soli i mogli bismo tu dodati Udo Grka kao naratora koji priča priče koje se pojavljaju u romanu, a za koga opet akademik Koljević kaže da on predstavlja zapravo vješto maskiranu sliku Radoslava Bratića. Motiv soli koji se pojavljuje u romanu najbolje možemo pratiti od tih uvoda u svaki rukavac koji se baziraju prvenstveno na biblijskim citatima, kao na primjer vi ste sos zemlje, ako se obljutavi čime će se osoliti, pa onda citat Isusa Navina, vi ste sos života, ili početni citat, a svaki dar koji prineseš osovi solju i nemoj ostavljati dara svojega bez soli. Tako so u potpunosti dobija jedan novi i viši smisao. Pored motiva soli koji u potpunosti drži ovaj roman kompatibilni, kako bismo mogli reći, tu su i drugi motivi koji se očigledno pojavljuju i drugim Bratićevim pripovjetkama i romanima, ja ih nisam sve iščitala, ali možda bismo mogli pomenuti taj roman Ranih jada o kojima je govorio profesor i koji nije u tolikoj mjeri zastupljen u ovom romanu, ona mjesta na kojima se pojavljuju u potpunosti pokazuju šta su to zapravo rani jadi. Pa, na primjer, na početku romana, opisujući Hercegovinu, Bratić kaže da u Hercegovini, kada dijete plače, kolijevka ga sama zaljulja. S druge strane, pa to jeste s jedne strane smiješno, a s druge strane Boga mi nije. Također, pri kraju romana mogli bismo možda reći da ta priča o Hercegovini na početku i u kraju na dobar način okviruje roman. Kada opisuje muškarci u Hercegovini, kaže oni su toliko rano žene da mi na kraju ne razlikujemo ko je otac, a ko je sin. Žene su te koje ne gledaju nikada strance, a djeca uvijek ostaju siročad. Vezujući motiv ranih jada sa solju, Bratić kaže tako se dešavalo da u Hercegovini porodice koje su imale puno djece nekada jedno dijete prodaju da bi mogle da kupe so i odhrane drugu djecu. Pored ovih pozivanja sa biblijskim temama, Bratić motiv soli jako dobro uklapa i u antičke priče,
priče o Ahilu, na primjer, zatim priču o Medeji, o tom načinu na koji ona zavodi jasana, pri čemu oko glave drži vijenac od sovi, i mnoge druge priče, Queen kako razdvaja, na primjer, zlato od srebra, pri čemu se to ni na koji način ne može učiniti bez soli. Onda, kada razmatra također na koji način se trguje solju u Drijatnima, na trgu soli, Bratić kaže da će propast svijeta nastati onoga momenta kad sol postane samo trgovina. S te strane također navodi da istorija soli zapravo predstavlja istoriju i bogatstva i gladovanja s druge strane, i bogatstva i gladovanja s druge strane. I kada je kolega Karović govorio o motivu priče i pričanja, ja bih samo dodala još taj motiv koji sve vrijeme provejava kroz ovaj roman, a to je i Bratićeva neposredna komunikacija, naročito kada on ispriča jedan mit gdje mi mislimo da je to prepričavanje, međutim akademik Koljević kaže da ono zapravo predstavlja pomjeranje stilskih izražajnih mogućnosti. Na kraju svake te priče Bratić se, možemo reći, slobodno komunicira sa čitaocem, pri čemu čitaoce dijeli na slane i neslane. Onako kao što ljudi dijeli na slane i neslane, pripovedanje na slano i neslano, tako i čitaoce dijeli na slane i neslane i kaže svaki čitaoc gdje god da se nađe, nadamo se da će ti reci neslanom čitaocu čitaj što god stoko neslana. I na kraju samog romana, mogli bismo reći da je to kraj kada zapravo Woody Grk crta mapu rukavaca kroz koju vodi se roman, mi možemo u potpunosti sagledati roman i ukoliko je nešto ostalo nejasno, kako profesor Delić kaže, razjasniti do kraja. Meni je možda najzanimljivije bilo to zbog čega je Bratić dao to posljednje poglavlje, da li je računao više na neslane nego na slane čitaoce. Njih je više stvar. Pa ja mislim da se iz knjige vidi da li ima više slanih ili neslanih. Ja sam htjela vi da kažem. Da ima više zapravo neslanih. A inače u svetu, svuda u velikim gradovima, gdje je svađa oko soli, pa tu je jad i metež, tu se događaju stalno ratovi, tu nema mira. Evo recimo u Londonu stalno bile bitke, u Parizu stalno bile bitke, ali tamo gdje ima soli kao u Beču, tu je bio mir. Sad ne znam da li još neko pitanje? Pa, spremio sam jedno pitanje o tom odnosu u stvari vukovskog, zavičajnog i predanjskog jezika i obličavanja modernog iskustva čoveka. Jer malo čas smo govorili o kišu i prosto imao sam i sam spremljen par zaključaka o odnosu vaše proze i kišove proze, ali jedna stvar u izrazu mi se učinila kao ključna razlika između vaših opusa. A to je učiteljica u Bašti Pepelu, kada izbjegava da govori onome šta se dešava između Andreasa i njegove, da tako kažemo, devojčice, kaže da se bojala od eventualnih konsekvenci. Sad čini mi se da vaš narator nikada ne bi upotrebio takav izraz. Dakle, eventualne konsekvence prosto ne postoje za jednog pisca koji je veran svom predanskom jeziku, pa me interesuje koliko je bilo teško savladavati te prepreke i tvrdoće tog vukovskog jezika s jedne strane i zahteve modernog iskustva čoveka s druge strane. Pa nije bilo teško. Onaj koji živi u tim krajevima, njemu samo uđe jezik u uvo i to ta vrsta jezika. On nema drugog jezika. A ovo kad sam došao u Beograd, tu je već druga priča. To je neki drugi jezik. Ne. I onog trenutka kad ka porušu zavede beogradski jezik, to će biti drugo pisanje. Ne. Već je. Evo, profesor kaže da je veći. Ali evo, sad ima veze sa tvojim pitanjem, prosto se ovo pretvori u zajedničko neko veče, ali dobro, hvala. Dakle, nešto možda malo banalnije pitanje. Zapravo, kako je bilo u odnosu na društvenu stvarnost, na jednu potpunu ideologiju, razarati ono što sam na početku pomenula, biti subverzivan u ono vreme i kakve su bile, da li su bile moguće konsekvence. Ipak, svaka druga rečenica jeste podrivanje tog sistema,
doduše veoma vešta, to bi moglo da bude na granici ironije, ali ipak jedna vrsta opasnosti. Pa kako je bilo? To je bilo tako da guraš glavu na panj po sekiru. I to tako je bilo. Bila su opasna vremena, ako te ne uvate, dobro je, ako te uvate, gotovo. Kocka je pala da Radislav bude prvim. Majka te uvate. To su bila neka druga vremena kada smo mi bili opijeni nekom slobodom, rekao bih i potrebom za slobodom, i imali smo utisak da nam niko ništa ne smije i niko ništa ne može, a bili smo mladi i ludi. I jednako, da li se baviš kritikom ili se baviš prozom. Bratić je kroz svoga Špira ili neke druge tipove tamo dao jednu viziju vlasti, izrugivo se tome do mile volje. Ali uzmite recimo Jovana Radulovića, njegovu Golubnjaču, otvaranje tih tema koje su takođe bile strašne. I te dvije proza su, odnosno ta dva pisca se negdje dodiruju po tim surovostima koje pokazuju. Znate šta, imate saslušanja, dva magnetofona vas saslušavaju, imate iskustvo sa čovekom koji se zvao Vukašin Lončara, koji je bio recimo neki, valjda, izvršni sekretar Centralnog komiteta i nešto u pokrajinskom komitetu. Dakle, sve to imate kao dio doživljaja i ne bojite se, prosto, to je drugo vrijeme bilo neko. A bojim se da sad literatura nema, niti vi imate iluziju da ona ima tu funkciju. Mi smo tada vjerovali da ona ima nešto veliko i da vi radite nešto veliko i oslobađajuće i strašno smo se nadali za recimo vaše generacije da će biti zbrinutije, obezbeđenije. Mi smo očekivali ovaj pakao ovakav kakav je trenutno. Mada se dao ono slutiti 90. godina, to je jasno, ali recimo 70-ih, 80-ih nije. Makar ja mislim nije. Nije. To su bila neka burna vremena, ali profesor je u pravu kad kaže mi smo bili zeleni mladi ljudi. Ko je misli o tome šta nam može biti i tako dalje. Ja sam jedino 5-6 pendreka dobio na godišnjicu demonstracija pred američkom ambasadom. A ovu majku, rame mi skoro išašio. To me je bolelo mesecima. Tako da se čovjek prisjeti šta je to kad dobije takve udarce. A bilo ih je dosta. Hoćemo završno pitanje ili neki drugi ili vremena? Postoji jedno pitanje, dosta mi je bilo interesantno, u knjizi Šeherezadin Ljubavnik. Nazvali ste pisce braćom po nesanici. Zanima, kakva je to nesanica koja je pisaca napravi braća? Pa nesanica takva što ne mogu da spavaju. Znači, noću pišu. To je aluzija jedna i na Boru Radovića i na njegovu knjigu i na prosto atmosferu. Jeste. Evo, Kaporuša uopšte ne spava noću, ona piše noću. Kad bi? Neka poruša riba noćom piše izjutra. Ako ćemo već pogonjavanje. A šta muž radi? Evo, ti si imao isto zanimljivo pitanje. Možda neko eventualno završno, da nešto ste već rekli na tu temu. Ima jedna vaša priča, nekadašnji robijaš Vojin Grba, u kojoj je između ostalog tematizovan jedan umetnik, tako ćemo ga nazvati, koji kleše kip i naravno tu se pojavljuje udvajanje između onoga što je on uradio i kako on izgleda. Sada moje pitanje za vas jeste kako danas kada imate jedan opus koji je zaokružen i koji već ima određene stajne tačke. Kako sada, koliko proza Radislava Bratića živi u svesti samog Radislava Bratića? Tamo postoje akademik u Republici Srpskoj. Da li se otmemo od njega ili se dan danas sameravate sa njom? Danas sam umoran i bolestan sam. Vidite da nosim štab. Imao sam tešku operaciju, tako dalje. Tako da smatrajte da ne živi u meni. Ne. Nego predajete nam. Ne. Živi samo za sebe. Tako je to.
knjiga ima svoju sudbinu. Mnogo vam hvala, super ste momci, čoveče. Ja sam mislio da ovaj Delić radi težak posao, a njemu je tako posao lak da boli glavu. Ja sam veoma zahvalan i na ovoj večeri i na tome što smo me poslušali da dođe ovaj cvijet mladeži, da se vidi jedno drugačije čitanje, ipak drugačije, da se vidi jedno novo iskustvo. Evo čovjek koji je malo, tako reći, vršnjak nekih Bratićevih priča, čitao je i govorio o tim pričama. Duboko sam uvjeren da ako ova proza ostane u glavama ovih ljudi i u rukama njihovim, da će Bratić večeras dobiti mnogo više nego li recimo od ponavljanja nas djedova, raznih naših bajatih rečenica i njihovog prekomponovanja, i da imam lijep posao, imam, to me drži ovako koliko toliko u nekoj snazi, ali treba imati lijepu djecu za tako štogod i dobar materijal, to su sjajni ljudi i duboko sam uvjeren da njima treba samo dati šansu, neko dobro mjesto gdje mogu na miru raditi svoj posao. Oni su čudo jedno, zaista. I evo za početak neko objavljuju u Zori. Pa rekao sam im ja i već su poslali tekstove, bit će toga. Evo da na kraju kažemo da... Gavrilović, trebaju mi telefoni. Dobitnik mnogih nagrada, skoro svih nagrada koje su u Jugoslaviji i Srbiji zvanične i glasne, važne. A možda imamo pitanje neko dan. Dobro večer, ja sam Srđan Petrović i nemam konkretno pitanje, samo bih želeo da ovoj divnoj i kreativnoj polifoniji mišljenja i tumačenja dela gospodina Bradića pokušam da se razmali reminiscentni val. Naime, već pomenutih 90. godina ja sam kao mlad nadobrudan pisac sa jednim tankim rukopisom se pojavio u Bigzu, u kome je gospodin Bradić bio urednik, i taj rukopis je bio koliko naivan, toliko nesadržajan. I međutim, posle 2,5 meseca, 3, mi smo se čuli telefonom i bio sam uveden na malu kancelariju. Tad sam dobio nekoliko savjeta koji mi se čine nezaobilaznim i teško da bih bez njih uspeo sebe toliko da oformim kao pisac. Ti savjeti su prilike glasili. Čitajte Vuka, savladajte dobro naš jezik, čitajte Andrića, čitajte Milatovića. Drugi savjet je bio, nemojte mnogo da izmišljate, pišite o stvarima koje su vam znane, ono što vam je pred očima, ono što vidite, ono što osjećate. I treći savjet je bio, ako već kačite pušku po onom čekovinskom principu na zid, ta puška mora da opali. Kakve god eksperimente vršili sa forom. Na kraju, kada sam odlazio iz te kancelarije, gospodin Bradić me zaustavio i dodao još jedan savjet koji će me posle proganjati i kroz pisanje, i kroz čitanje, i kroz život. On je glasio, budite oprezni sa metaforama. Kasnije sam shvatio o čemu se zapravo radilo, zato što iz života, živeći i pišeći svoje romane, čitajući neke druge pisce, sam shvatio da se iz metafore može roditi i ljubav. Samo toliko i posle 20 godina se zahvalim da sam Bratić. Bravo, bravo. Hvala. Lako je vama kad ste naoružani. Ne, Bratić je naoružani. Evo možda, kako bi Andrej Beli rekao, šta je to umetnost, lako je odgovoriti na to pitanje, zapravo nemoguće je odgovoriti na to pitanje, nek daju smo možda i da zatvorimo krug tim, koliko pisac ne želi sam nešto kaže. Zahvaljujem se najlepše momcima i profesoru. I ovoj devojci, naravno. I devojci, pre svega. I Kaporušu. Pre svega. Dobro, dakle, hvala što ste bili da podelimo ovo večer. Ideja jeste da ovaj prostor više drugačije, da i mladi ljudi imaju priliku baš to
da govore, a to se ovde zaista i dešava i oni imaju stalno otvorene pozive, međutim i u stvari morate ih malo pojuriti da bi radili, da bi došli, zadati im temu. Isplati se juriti momke. Ali svakako se isplati, evo videli smo večeras, rezultat je odličan bio, da pročitamo možda nešto za kraj i neki odlomak. Ima li neko od vas želi nešto? Evo, Karović. Nisam. Ne, nisi to nešto. Mogu ja da pročitam? Evo tako. Samo sekundu, samo početi. Desni se ne ide kod muža, u pravoj zove. Ne. A zapravo, evo, ako si progovorio, zamalo da zaboravim, večer smo naslovili po jednoj knjizi zapravo koju je priredio profesor Joković, koji sedi u publici, evo također diskutuje pod navodnicima. Dakle, pisac i dokument, što se ispostavilo kao odlična zapravo i otvaranje priče i o postmodernizmu, a i uopšte o ovoj temi. Vi svi govorite Bratiću po pisanju najveći razbolnik. Mada ima nešto zanimljivo, pre nego što sve ne pročita, Kum Savić vas je pozdravio na književnoj večeri je negde drugde, ali on sve vreme priča kako ste vi tad u to vreme svi sasvim instinktivno i slučajno otvorili jednu Borgesovsku priču ovde bez čitanja latinoameričke književnosti, da je to bilo više na nivou podsvesnog i slučajnog. Da li je to istina? Nije. Ništa što Savić kaže nije. Naravno. Ipak je bilo prečitanje. Vesna, kome verovati? Postmodernisti ili Bratić? Pa evo sad. A Bratić kaže da ne voli postmoderniste, a piše roman postmodernističkom ključu. On mu je kum, on bi odmah da navija za kuma. Ali evo možda i pre i umjesto čitanja da vi nama neku anegdotu ispričate. Nek Sanja pročita što ima, pa ćemo onda. Zapravo i zbog toga smo hteli da oslobodimo ove večeri klasične forme i ekstratedra priče. Prosto da se malo čuje pisac i njegov život takođe pored knjiga, a i da se samere nove generacije, da samere knjige koje su pisane u ovom i u proteklom veku na jedan novi način. Izvolite. Treći stup sovi o dječaku koji je držao ruke na očima. Dječaka je jedan čovjek pomilao po glavi. Dade mu torbu punu snova. Baš zatim je čeznuo. Oružje je bačeno na gomilu i zapaljeno. Sa svih strana zarila je milost. Ljudi i životinje su se razumjeli. Život im se produžio, ali nisu postali besmrtni. Svuda su žoborili slani izvori. Niko se oko soli nije više otimao. Po svijetu iznikoše velike biblioteke. Čitanjem se gasi žeđ. Onaj stvor što je dječaku poklonio torbu punu priča, zadovoljan što se više niko uz hljeb i so ne kune lažno, ko bijaše? Ludi Grk, Radan ili neko treći. Jakov nije želio da sklanja ruke s očiju, niti da se ikud pomjera. Ne sklanjaj niti ruku s očiju, čitaoče. Super, to je odlično za kraj. Hoćemo li neku priču književnu čuti? Nemoj. Pa i to se pamti, to je veoma zanimljivo. Mora Joković ostao bez kola, mora da ide peške kući. Znate, mislim da je ponekad u srednjim školama veoma važno pričati anegdote pre. Zaista, evo vi radite, ti radiš u školi, Ma kakve anegdote, čovječ. Ponekad nešto zanimljivo o piscima i o pisanju. Sve ti je sad anegdota, sve. Evo i to, sve je anegdota. Dobro, hvala, raspuštamo ovaj skup. Hvala i vama, hvala.